Carbing Long Thomas Council ki parlo Animal Husbandry and Veterinary Department along ong tunga tangka contractor ki banglim ang thek ki klang. Animal Husbandry and Veterinary Department pen Carbing Long la pen West Carbing Long District alu prek jam hawar long Long Hong wo ki that avar sai ki du clean meat selling booth a hem ki kim ki rang Japan kadu ka ve crore police se atangka panong lo. Lasoteng MS Sinti Project LLP Guwahati Phansi Kipakim Japan akam pilong. Kidamtang surihini rain korai si lapen surihini rain korai hini aning kan pen kipang cheng asai pining surihini rain korai plianing kan anta isinat adimta kitang theklong lelang. Lasoteng pulote kadukavi crore hini sose atangka kipang limasonsi chiklang daklo. Halpu department asai thu ke hoya tumpen kipachini tengke non an kadukavi adimalongta han phokep tang etlupusi pherang ke tum kahum di damahut nang pachini dong setalang itung pensai ke klemadim ke nang paklang hedet athe contractor aphan crore hini sosia tangka ke dam tang thiria chiklo surihini rain ko rai ke thom aningkan bil piatlo athe dipu birlage lapen lamding ke dam towar 5 km thesua jura longta bangso ahem ke kim phan phokep tang etlupu lualong pachoksi contractor aphan tangka kipa pijalong department site khotum kirabajok chobai chokai pen bil kipalong piason si theklong bangso hem ki kim ko an tang ti phirang ke tum kahumida mahut ki thekdam long atengke ilong ni adim ke kimlo bonta ki ong dong adim ke non puta anujok e hongta parjap dong dia dim si ke ongla lasi sai ki claim tang ti pin pen kuson si phan phokep an bak payment contractor aphan sai campaign ki pilong lok apen completion report ki pilong lok contractor tangka ke panglima long department site photum kachira pun dukok jason si theklong Sedangkan arona teng ben claim long le pisur nei busini tum pulo amasi complain lo ahok lo lang tum long le bang pisur lo pisur det pen aphi ni tum bang pulo je ladak order mokha ba order lo la pen hem structure diagram mokha bang ni tum han bazar community hanang pitha je ni tum ta nang cilang nunji atemo pene pena bote rat tumbang ke nang tum cilangon pa mi medet punang pudaji po bostu sini tumbang alang li tuhan hang lo tamelang tum ni tuhan ang pidor de alang li tumbang ke pulo MEC phanceng ki elo MEC order lo ta thek ase ni tumbang pulo MEC ke ni tum bazar committee munu kali MEC nang toy te bang ni tum nang chin de stami ni tumbang la so diagram bang nang bagi ni tuhan bang ke nang cilang long vek nang ji koson mahalo dagat teng la son ki mo ni tum welcome lo non la 14-15 lakhs kali si crore tangka developments tami dagwan no usini tum malang itu han pulo lahai ki pudun penalang itu bangka ulta je police mati tim karbi pusipu ho MS ingti Pini department kan okijor ahem hanang tim tu mah abe okay na misal ningkan on na ni 2013 men claim ningkan kepak dolo bang claim ta son tolong lah kelana department man jata wela na kasura veterinary department apun na ingkir jirpen okijor adim persona hen kim jeta bio lagi non tolong only aprang o MSC bang lo sida me kimbo pulo bang tang sida la bostu bang Ini ningkan cap ningkan krehini la sondolo. Ante ada veterinary department pen good bit selling good la son okijor ante missing third year okijor apang ahem kim la son bona tek konong Ave theklong lelang non kuke. Mane nai kim ji buta bilang ya. News report Carbing Long Life